Dit gaan nie vir hom so maklik wees nie. Dit kan ons vir jou beloof. Lewis Lino Hamilton. Bietjie los, ek skalk los, spring met die het skalk so, nee, dat moes we nie. Bietjie los steeds in sy eie kar. Maar mense, die wedrenne gaan begin. Dit vir die 2025 Champion of Champions, George Motor Club. Welcome and let's go racing! Net in de rechtheid bly nou, maar dis Ivan Meyer in die eerste plek, Sian du Plessis in die tweede posisie, Skalk los. Maar Skalk los, kom nou prachtig neer daar so in die derde plek. Right, here we go, still. Ivan Meyer, in the number one slot, have a look at Sian du Plessis having a real go up the inside here, sneak up, right across the